sa onim što će vas suvado upoznati u široj elaboraciji o ovom problemu. Postoje potpuno relevantne pravne mogućnosti i pravne pretpostavke i pravne presude koje nam kazuju da je vrijeme Dejtonskog sporazuma na izmaku, ili ako hoćete da slobodno kažemo da je vrijeme Dejtonskog sporazuma iza nas. Današnja tema javne tribine na neki način treba da na nov način progovori o tom Dejtonskom sporazumu. Naime, Dejtonski sporazum je međunarodni ugovor i on podliježe pravilima međunarodnih ugovora. Najvažnije pravilo internacionalnog prava je jus cogens norma. Ona uključuje određen broj zabrana. Na prvom mjestu je zabrana genocida. Nakon presude koja se desila od 26. februara 2007. godine, došli smo u potpuno novu pravnu situaciju. Pravne mogućnosti poništenja Dejtonskog sporazuma i ukidanja Republike Srpske. Po kom osnovu? Po osnovu presude Internacionalnog suda pravde u Hagu. Ta presuda nije izgubljena u potpunosti kao što se želi prikazati. Ona je dobijena u mnogo važnijem aspektu, ona je dobijena protiv Republike Srpske. Jer tom presudom je presuđen genocid u Srebrenici. 3 su genocida presuđena u istoriji ove planete. Ruanda, Nimberg i Srebrenica. Kako je moguće da nakon te presude i dalje postoji entitet koji se zove Republika Srpska, a koji je odgovoran za taj genocid? Pa to bi bilo kao kad sve ove presude koje su učinjene Brđaninu i svima ostalima, kad bi se samo reklo jednostavno vi ste krivi i kad bi se ljudi pustili kući. Znači, ne možete jednostavno imati situaciju presude genocida, a da ništa ne uradite po pitanju posljedica koje su napravljene u tom pogledu. Znači, posljedica tog genocida postoje. Republika Srpska koja je odgovorna za taj genocid, jer u presudi su određene njene oružane snage tada, i ona je odgovorna, ona i dalje postoji. I to se protivi osnovnoj normi, najvažnijoj normi, norma koja ne trpi prigovor, to je jus cogens norma. Član 53 Bečke konvencije kaže da je svaki internacionalni ugovor koji je učinjen povredom jus cogens norme ništav. Jus cogens norma uključuje nekoliko zabrana, 6 su osnovnih, ali 4 su se desile u Bosni, od toga je zločin genocida na prvom mjestu. Znači, nakon zločina genocida, jednostavno stvoren je osnov da se deinstaliraju sve one jednostavno, ja bih rekao, tvorevine koje su učestvovale u tome, a to je prije svega Republika Srpska. To je, znači, jednostavno jedan ugao gledanja kojem se nije nikada posvetila dovoljna pažnja. Ovome je govorio Francis Boyle, profesor internacionalnog prava sa Harvarda. Njega bi trebalo dovesti u Bosnu da jednostavno pojasni čitavu ovu situaciju. Jer imamo jedno neprirodno stanje. Imamo situaciju da su gotovo svi odgovorni, praktično, odnosno, da je vrh političkog i vojnog rukovodstva Republike Srpske tada, da se našao u Hagu ili danas je u Hagu i da je presuđen, a da imamo jednostavno instituciju, odnosno da imamo instaliranje tvorevine u ime čega je sve to napravljeno. To je, znači, jednostavno jedna pravna nelogičnost. I ono što mi moramo uraditi, mi ne trebamo uopšte bježati od toga da se pravnim mehanizmima s tim obračunamo. Samo pravnim, nikako drugačije. Jer imamo jednostavno jednu naprosto neprirodnu situaciju, jer definicija genocida uključuje ne samo događaje genocida, nego i negiranje genocida. Genocid i negiranje genocida, ali prema proširenoj definiciji Wiesenhthala, genocid je privikavanje žrtve na posljedice genocida. Mi smo prosto natjerani da se priviknemo da Republika Srpska treba da bude trajna kategorija. Nakon presude imamo novu pravnu situaciju. Zašto po pitanju te pravne situacije jednostavno ne reagiramo? Odnosno, Francis Boyle smatra da ne treba ići na nikakvo novo suđenje, da je sama ta presuda dovoljna, to se u pravu zove res judicata, presuđena stvar, i da nije potrebno novo suđenje da bi se bilo šta utvrdilo. Odnosno, da ta presuda u sebi uključuje jednostavno tu činjenicu da je utvrđeno da se desio genocid i da se mora jednostavno deinstalirati sve ono što je učestvovalo u tom projektu genocida, prije svega ukidanje Republike Srpske i poništenje Dejtonskog sporazuma koji je prethodio događaju genocida.
Jer mi sada funkcionišemo po internacionalnom ugovoru, a po istim pravima, odnosno Bečka konvencija član 53 kaže da je jednostavno taj ugovor ništav zbog povrede jus cogens norme. Sada, kada napravimo takvu situaciju, imamo sada stanje koje je prethodno bilo. Prethodno stanje je bila Republika Bosna i Hercegovina. Iako, vi znate da u manjem entitetu neprekidno govore da su unijeli svoju državu, pa sam zbog toga ja rekao da su oni bili jednaka država kao što je ISIL danas, jer nisu bili priznata država, imali su svoju vojsku i policiju, ali to je snagom oružja. Pa mnoge države bi nastale da to tako može. Jedna od karakteristika države je međunarodno priznanje. Znači, oni su bili paradržavna tvorevina i nije učinjen u Bosni samo zločin genocida u Srebrenici, on je samo pravno verificiran. Učinjeni su brojni zločini da bi ta Republika Srpska postojala i, nažalost, mi smo se dugo vremena navikavali da to prihvatimo u ime nekakvog mira, u ime nekakvog bolnog kompromisa. Međutim, ovdje bi ja stavio cijeli problem na teren prava. Neka pravo kaže da li Republika Srpska može da postoji nakon onoga što je uradila. Ja ću vam reći, bit ću čak malo brutalan. Zamislite vi da ISIL ima snagu da napravi nešto slično u Francuskoj što je napravila Republika Srpska i da na kraju međunarodna zajednica se pomiri sa činjenicom i da im još instalira u sred Francuske državu. Kako bi to izgledalo? Nama je to urađeno. Znači, crno na bijelo nama je urađeno snagom oružja, zločina, genocida, verifikovanog i neverifikovanog, stvorena je ta Republika Srpska. I sada mi smo se godinama trebali navići da ona mora biti trajna kategorija, da ona treba da postoji. Nas zanima pravni odgovor na to pitanje. Instaliranje te Republike Srpske se doživljava kao stvorena srpska država sa jednostavno pretenzijom da se ne popusti u cilju razbijanja Bosne. Sve ostalo je priča. Glavni strateški cilj jeste da se na ovaj ili onaj način oslabi država Bosna i Hercegovina, da se pokaže nemogućom državom, što se neprekidno radi od strane Dodikove politike, i da se onda jednostavno ide s tim da eto pokušalo se, probalo se, ali to ne funkcioniše. Međutim, ako ne funkcioniše Dejton, imamo stanje prije Dejtona, a stanje prije Dejtona nije Republika Srpska niti Hrvatska zajednica Herceg Bosna, one nisu stvorene po pravu. One su stvorene jednostavno silom oružja i zločina. Znači, one nisu imale svoj osnov stvaranja u ustavnom poretku niti Republike Bosne, niti tadašnje Socijalističke Republike Jugoslavije, nego su stvorene silom oružja i one su paratvorevine. Znači, kada dođemo do situacije da se postavi pitanje upitnika Dejtonskog sporazuma, onda imamo stanje koje je prethodilo Dejtonskom ugovoru, a to je Republika Bosna i Hercegovina. I onda da vam kažem, još jedan osnov poništenja međunarodnog ugovora jeste neizvršenje. Ako se Dejtonski sporazum ne izvrši, imamo prethodno stanje. Ali ne prethodno stanje, kako bi htjeli protagonisti, opet kaže Dodikove politike, da imaju Republiku Srpsku kao državu. Obratite pažnju na njihovu retoriku. Oni neprekidno govore da su oni unijeli svoju državu i da je tako stvorena Bosna i Hercegovina. Znači, tako jedna ozbiljna laž se stalno nastoji nametnuti i sada, pazite, mnogi stranci nisu upućeni u detalje u situaciju u Bosni. I kad im se to 20 puta ponovi, oni počinju to da prihvataju. Mi sad imamo valjda pravo da govorimo ono što je istina. I zato smo vam i dali, vi ste ovdje vidjeli, član 53 Bečke konvencije. Prva zabrana, šta uključuje jus cogens norma, je zabrana genocida. To je najjača praktično konvencija, jeste zabrana genocida. I sada po tom osnovu jednostavno mi tražimo da se ovo pitanje ozbiljno preispita. Mi nemamo kapacitet, ja bih rekao, stručnjaka internacionalnog prava, ali možemo pozvati profesora od Francisa Boyla do drugih profesora da nam pomognu da se ova situacija pravno objasni. Jer smo ušli jedan paradoks. Nije problem u nekim odredbama Dejtona, problem je u većini odredaba Dejtona. Ovo što se desilo Sejdić-Finci, to se može osporavati na puno razina. Naprosto nemate pravo po Evropskoj konvenciji, koja je sastavni dio Ustava, nemate pravo da nekome ko ne pripada ta tri naroda uskratite bilo koju poziciju u državi. A uskraćena je. Znači, Dejtonski sporazum je pun konstrukcionih greški. Prvi put se glasno i jasno govori o problemu Dejtona, presude, primjene jus cogens norme, koja je potpuno eksplicitna u svojoj presudi, ne trpi izmjene i promjene, ona samo traži aktivnost domaćih vlasti, domaćih pravnika ili domaću inicijativu. Nije ta Republika Srpska nastala, kako oni kažu, samo voljom srpskog naroda, nego je nastala jednostavno na strašnim zločinima koji na kraju je presuđen zločinom genocida u Srebrenici. I mi smo se, ja kažem, godinama nekako ustručavali da uopšte dotičemo ovakvu temu. Pustili smo, međunarodna zajednica je rekla bolno je rješenje, bolni kompromis, da nijedna strana ne bude zadovoljna i tako dalje. Međutim, dešava nam se jednostavno da politika koja je sve to projektovala kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, to je velikosrpska politika, da je ona tu vidjela samo jedno polovrijeme kroz Republiku Srpsku, da dovrši utakmicu koja se sastoji u tome da se razbije Bosna i Hercegovina i da se jednostavno prisajedini prostor
Republike Srpske i Srbije. Tu smo morali podvući jednostavno liniju, jer ta politika je na sceni, ta politika jednostavno ima svog egzekutora, to je trenutno Milorad Dodik, sutra će biti neko drugi, ali ta politika je zaista konzistentna. Pa u tom smislu bih htio da kažem da treba imati u vidu da je Bosna i Hercegovina prošla jedno traumatsko vrijeme koje započinje sa tim stvaranjem paradržavnih tvorevina. I to je prvo stvorena Hrvatska zajednica Herceg-Bosna, to je bilo 18. novembra 1991. godine. To je, pamtim potom, jer je tad Vukovar pao, na dan kad je pao Vukovar. A 9. januara je stvorena ta Republika Srpska pod nazivom Srpska Republika Bosna i Hercegovina. Ono što treba imati u vidu, zašto ja kažem da oni ne mogu pretendirati da su oni ikakvu državnost unijeli? Te tvorevine nisu napravljene u pravnom uređenju Republike Bosne ni pravnom uređenju Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Znači, nikakav pravni osnov oni nisu imali za takvu politiku. S druge strane, pravo na samopredeljenje koje je postojalo od 1946. godine, Ustavu FNRJ od 31. januara 1946. godine, kada su tražili Srbi da se Badinterova komisija odredi prema tom mišljenju, to je mišljenje broj 2 Badinterove komisije, onda je Badinterova komisija rekla da pravo naroda na samopredeljenje ne može biti tumačeno tako da se može jednostavno narušavati teritorijalna cjelovitost bilo koje federalne jedinice. Tako da su u pravnom smislu, ja bih rekao, protagonisti koncepcije da će moći da razbiju Bosnu, eventualno Hrvatsku i tako dalje i prisjediniti Srbiji, tad su izgubili na pravnom terenu. A šta su onda uradili? Onda su krenuli sa snagom oružja. Tim prije što je nakon povlačenja praktično Slovenije, to je bilo krajem juna i početkom jula, desilo se da je kompletna JNA praktično postala protagonist velikosrpske politike i stala je pod Miloševićevu kapu. I u takvoj situaciji Bosna je zaista imala teške momente, ali ono što treba znati da je Bosna priznata bez entiteta i da je priznata u svom punom kapacitetu i sa ustavnošću Republike Bosne i Hercegovine, to je bio zdrav ustav. I od jednog normalnog ustava dobili smo jedan loš ustav. Od jedne normalne države postali smo država sa greškom. I to sve zahvaljujući, ja bih rekao, tom Dejtonskom projektu. Danas mi slavimo 20 godina, danas se obilježava to, a mi smo u stvari dobili glavni razlog nemira i to je tako. I onda dolazi Dejton. Znači u Ženevi se dogovaraju da bude s tim nazivom, tako da dogovor oko naziva nije definitivna stvar. Stvorene su neke pretpostavke. Znači, pretpostavke su bile da se u Dejtonu govori da će biti dva entiteta, država Bosna, da će nastaviti svoje postojanje i da će omjer biti 51-49. Ono što ću vam reći o Srebrenici se nije zaista govorilo. I Momir Bulatović, pošto ga u 2 navrata slušao sam ga kad je završio se Dejton, kad je govorio, kad su ga pitali za Srebrenicu, on je tad rekao, ljudi moji, vjerujte mi, kaže, ovako kaže, ja sam vjernik. Da se ta Srebrenica desila kako pričaju, pa kaže, mi ne bi imali 1%, a ne 40% teritorije. Ako je govorio istinu, znači da je potpuno bio ali rekao je da mu niko nije pomenuo. Kaže, mi smo bili sa, kaže, delegacijom iz Bosne i Hercegovine, oni pominjali, tad nisu Srebrenicu. Sada, kad se već verificirala situacija sa Srebrenicom, znači zadnji njegov intervju u Ninu je bio, kaže, moram vam nešto reći, da se znalo o Srebrenici u Dejtonu kao što se sad zna, mogu vam garantirati da ni ja ni Milošević ništa ne bi mogli da uradimo da postoji Republika Srpska. Što znači da je učinjena jedna velika nepravda zbog neznanja u kapacitetu događaja koji se desio. Ako se nije znalo te 95. godine, ne možemo reći da se sad ne zna. Mi sad imamo situaciju da imamo praktično presudu Internacionalnog suda pravde u Hagu, imamo tu presudu gdje mi stalno govorimo, izgubili smo i presudu protiv Srbije i Crne Gore. Možda je greška što je naslovljena na genocid, da je naslovljena drugačije, možda na agresiju, lakše bi se dobilo, a ratne reparacije bi imali po jednom i po drugom osnovu. Jer je teško dokazati na nivou cijele države to. Ali se desila situacija za nas fantastična, da u dijelu presude da su označeni pripadnici Vojske Republike Srpske da su počinili genocid u Srebrenici. I policiji. Sad ću vam reći, u presudi samoj stoji pripadnici vojske. U obrazloženju presude stoje njihove oružane snage, što znači vojska i policija. Znači uzmete jedan i drugi dio. Ovo ide jedan pa drugi. Međutim, očigledno je da to nije vojska i policija Britanije niti Francuske, nego Republike Srpske. Automatska odgovornost je zato Republike Srpske. Kako je onda moguće
da imamo situaciju presude genocida i odgovornosti Republike Srpske, da ona i dalje postoji. Pa to je razlog zato što naš politički establishment ništa nije uradio da se izvrši ova presuda. Ne treba sad ovdje tražiti da se poništi, da se ukine, da se nova presuda da bi se ukinula Republika Srpska. Već u ovoj presudi Francis Boyle smatra da presuda za genocid je već presuđena stvar, da je Republici Srpskoj i Dejtonskom već presuđeno, res judicata, presuđena stvar. I da se ne može dva put suditi o istoj stvari. Problem je izvršenja. Nakon te presude, ništa se nije uradilo da se napravi izvršenje te presude. Jer molim vas, ako stoji ovako, ništav je svaki ugovor koji u trenutku sklapanja suprotan imperativnoj normi općeg internacionalnog prava. Misli se na jus cogens normu. U svrhu ove konvencije imperativna norma općeg internacionalnog prava je norma što je prihvatila i priznala čitava internacionalna zajednica država kao normu od koje nije dopušteno nikakvo odstupanje i koja se može izmijeniti samo novom normom općeg internacionalnog prava iste prirode. Ovdje se radi o članu 53 Bečke konvencije koji govori o ništavosti internacionalnih ugovora. I znači o ugovorima koji su suprotni imperativnoj normi općeg internacionalnog prava jus cogens normi. Znači jus cogens norma, to je norma koja se smatra najjačom normom internacionalnog prava i norma koja uključuje više zabrana. Jus cogens zabranjuje genocid, zabranjuje pomorsko piratstvo, zabranjuje robovlasništvo i trgovinu robovima, zabranjuje torturu, zabranjuje izručivanje žrtve torture njenom učitelju i zabranjuje ratove, agresije i teritorijalna proširenja. Sve ovdje u Bosni se desilo osim pomorskog piratstva i robovlasništva i trgovinu robovima. Znači, sva 4 elementa koja čine jus cogens normu su se desila, tako da nije samo jedan osnov zločin genocida, ali je na prvom mjestu zločin genocida. Šta mi sad imamo? Imamo potpuno novu pravnu situaciju od 26. februara 2007. godine. Znači, imamo situaciju presude. I zaista mi zato moramo, pošto mi u Bosni u sve sumnjamo, a nemamo profesora internacionalnog prava na velikoj razini, da se razumijemo. Mi nemamo Rudolfa Davorina ovdje. Nemamo. Ali to je toliko važna stvar da je kontrasituacija. Dodik bi toliko para potrošio da pozove 10 najjačih svjetskih pravnika da ovu situaciju objasne i da urade u svoju korist. Znači, naša politika, ako može kupovati Čović Audi od 170.000 maraka, mogu potrošiti pare i da pozovu internacionalne pravnike da nam ovo pojasne, da vidimo gdje smo. Jer ovo što mi smo otvorili jedno pitanje. Znači, ja nisam profesor internacionalnog prava, ali razumijem dosta elemenata toga. Ali profesor internacionalnog prava, jedan od najboljih profesora na svijetu je Francis Boyle sa Harvarda. On kaže upravo ovako, da smo mi dobili presudom 2007. godine jednostavno situaciju protiv Republike Srpske i Dejtonskog sporazuma. Mi samo treba da to izvršimo. Mi ne treba sada da jednostavno pravimo novu presudu. On smatra da je ovom presudom jednostavno Republika Srpska osporena. Samo treba izvršiti ovu presudu. I da je osporen Dejtonski sporazum. Da je on poništen. Treba mu samo znači onemogućiti da dalje pravno djeluje. Mi, da vam odmah kažem, da bismo ovo proveli u praksu, mi moramo djelovati po meni na dva načina. Pozvati stručnjake internacionalnog prava, da nam ovo pojasne, da nam kažu jesmo li na pravom putu, a ovo je velika stvar za državu, ali ne znam kako stvar stoji, ja ponavljam, znači to bi trebalo vidjeti. Ako žrtva može, a majke Srebrenice su žrtve, kao jedna nevladina organizacija, da one postave pitanje Internacionalnom sudu, da li presuda kojom su oni presudili da se u Srebrenici desio genocid i da su označili, znači, vojne formacije, vojsku i policiju Republike Srpske kao odgovorne za to, da li to automatski znači da je povrijeđena jus cogens norma i da je Dejtonski ugovor ništa? Ništavoću Dejtonskog ugovora automatski pada čitav koncept i mi se vraćamo ne na ono što bi htio Dodik, a to je da se vraćamo na državnost koja je unesena nepostojeća državnost. Kao što je i Stjepan Mali bio lažni car u Crnoj Gori, tako i Republika Srpska, ja bih rekao, isto jedna lažna država. Nego se vraćamo na Republiku Bosnu i Hercegovinu. To je puni pravni kontinuitet. To nam je jako važno. Pazite, mi smo imali pored ovoga još nekoliko mogućnosti da djelujemo protiv Dejtona. Odmah da vam kažem, prema pravima ugovora, to je Bečka konvencija koja je 69. godine usvojena i koje su prihvatile sve članice Ujedinjenih nacija. Znači, ako je Dejtonski sporazum ugovor i Bečka konvencija je jednostavno nešto po čemu sudi internacionalni sud, taj sud su stvorili Ujedinjene nacije, ali on obavezuje Ujedinjene nacije i Savjet bezbjednosti. I on im je nadređen. Znači, to je najjače svjetsko tijelo u pravu. Sad pogledajte,
Gdje su napravljene proceduralne greške u Dejtonu? U Dejtonu aktivna legitimacija je nedostajala Srbiji, odnosno Saveznoj Republici Jugoslaviji i Miloševiću. Zašto? Nije bila priznata. Znači, to je isto bila tada fantomska tvorevina. U tom momentu ona je priznata tek bila, ja mislim, u aprilu 1996. godine. U momentu kad je Milošević potpisivao, on nije imao aktivnu legitimaciju. Nepostojeća država. Kao sada iz Isila da uzmete da potpisuje. Nepostojeća država. S druge strane, pogledajte anekse. Potpisuju za anekse, znači jedini je validan potpis bio predsjednik Izetbegovića. Imate potpis za Republiku Bosnu i za entitete. Entiteti ne mogu uopšte biti strane ni ugovor, ni dijelovima ugovora. Zato što je samo aktivnu legitimaciju mogla imati država. To su ozbiljne proceduralne greške zašto se Dejtonski sporazum mogao odmah osporavati. Sljedeća stvar, osnov osporavanja internacionalnog ugovora jeste kada je internacionalni ugovor napravljen usred prevare, dovođenja u zabludu ili prevarom i prijetnjom ili upotrebom sile. Ajde da se razumijemo, svi ti elementi su bili prisutni u Dejtonu. Znači, ima više elemenata, ima zašto se Dejtonski sporazum mogao osporavati. Ali sad imamo jednu situaciju da bez našeg osporavanja, čak sam čuo da se tražilo u ovoj presudi, da se direktno ide protiv Republike Srpske i tako dalje, pa da je jedan naš iz SDA, nije više nije, da se ne misli, nije Alija, imenovat ću ga, da je čak Tihić jednostavno htio da ne remeti tu situaciju, da se to ne dira pitanje. Međutim, šta se desilo? Sud je bez toga što to nije postavljeno, da je sud jednostavno rekao da je učinjen genocid i označio krivca. I da smo tu dobili, znači ne tražeći tu situaciju, u presudi gdje smo mi htjeli dobiti presudu protiv Srbije i Crne Gore, mi smo ne tražeći ovu situaciju za Bosnu dobili za nas povoljnije rješenje. Za Bosnu, prema mom mišljenju, je značajnija ova presuda. Ova protiv Savezne Republike Jugoslavije i nasljednika Srbije i Crne Gore imala bi značaj u smislu rata i reparacija. Ali u smislu, znači, deinstaliranja Republike Srpske, ova presuda nam je mnogo, mnogo značajnija i ja mislim da se tu zaista može puno toga uraditi, ali ova ideja mora biti lansirana. Ja, kad sam bio u Banja Luci, sad sam u stvari shvatio kako oni funkcioniraju tamo. Oni lansiraju tezu, znači, da su oni država. I oni lansiraju tezu da su unijeli svoju državnost. I oni to ponavljaju kao mantru. Nakon nekog vremena ponavljanja, gotovo svaki tamo Srbin postane ubijeđen da je to tako. Kaže, mi smo se stalno na neki način ustručavali da govorimo istinu i nismo to afirmisali. A tamo se jednostavno neistina. I dolazimo do onoga da je Ćosić u pravu. Kad je govorio da je laž u samoj srži srpskog bića i srpske politike i kaže ovdje na Balkanu svaka laž na kraju postane istina. I vi ponavljate laž ko mantru i ona postaje na kraju istina. Na kraju vi imate problem da vam se neko čudi kad kažete istinu, a on kad kaže laž, vi jednostavno ste u šoku i on misli da to mora biti tako. I tu mi moramo, ova ideja sa otvaranjem pitanja Republike Srpske, po mom mišljenju, ako je budu mediji afirmisali na način na koji bi trebali, uzdrmaće ih poprilično. Jer to je, znači, prvi put da se ukazuje da postoji pravna mogućnost. Znači, mi ne zeckamo oružjem, mi ne prijetimo, mi jednostavno nećemo da stvari vratimo na neku drugu razinu, nikakav ni drugim načinom, samo pravnim mehanizmom. Ako se pravno može ukinuti Republika Srpska, neka se ukine. Ali ja, prema onome što znam i prema onome što govori Francis Boyle, a mislim da je potpuno u pravu i da je to čovjek koji jako dobro pozna internacionalno pravo, Republika Srpska presudom koji se desio jednostavno u 2007. godine izgubila je osnov pravni svog postojanja. Da je Republika Srpska, to je profesor Kurčajić rekao, ali ja hoću da ponovim, stvorena je znači na genocidu i na masovnim grobnicama, na krvi i kostima Bošnjaka. Dakle, ja kao Bošnjak ne mogu nikad prihvatiti njeno postojanje. Ali ne samo ja. Mislim da politički ni jedan Bošnjak nikada ne može prihvatiti postojanje Republike Srpske. Zašto? Osim toga što je stvorena na krvi i kostima nas Bošnjaka. I zato što je ona stvorena, znači, nasiljem, oružjem, i ona će stalno, dokle god postoji, znači, asocirati na nasilje i na rat, i generirat će svojim postojanjem rat. Druga napomena je da je zaista ne postoji
u svijetu primjer. Profesor Kuršajić je rekao da postoje 3 presude za genocid u povijesti čovječanstva. Jedna je za Srebrenicu. A ja ću iznijeti još jedan podatak koji je zaista nevjerovatan. Da je genocid učinjen u zemlji nad matičnim narodom. Razumijete? Bošnjaci su matični narod u Bosni i napravljen je genocid, znači nad matičnim narod u sred njegove matične države, njegove zemlje povijesne. Otprilike se te diskusije, analize od medija pa nadalje svode na jedno, znate. Jednu tezu zastupa ovaj profesor Zlatan Begić, koji je vrlo dobar poznavalac i vi ga znate iz Tuzle, i sad je jučer govorio na ovom krugu. On smatra da se Dejtonski sporazum ne treba mijenjati, da u ovoj fazi sada Dejtonski sporazum treba pritisnuti u smislu da se on dosljedno sprovede. Čista jedna utopija, jer ako se za 20 godina nije mogao do sad sprovesti bez nekog nametanja i tako dalje. Ovi drugi analiziraju, mislim pokušavam da grupišem, ovi drugi analiziraju Dejton u ovom smislu radikalno, poput i vas, a ja dijelim vaše mišljenje, da se Dejtonski sporazum, da se mora ukinuti Republika Srpska. A da bi vi ukinuli Republiku Srpsku, gospodine Čehajiću, vi morate ukinuti Dejtonski sporazum. Što se tiče naših političara, ja imam dojam da oni uopšte ne agitiraju. Znači, ovo što smo mi iznijeli sad, ovo bi oni morali iskoristiti u svakom razgovoru, kad se nađu sa zvaničnicima, da ukažu ovu situaciju. Recimo, zamislite vi sada kad im dođu da kaže, znate li vi da je 2007. presuda bila i da u toj presudi stoji da je učinjen genocid u Srebrenici i da su označeni krivci i da su to vojska, policija Republike Srpske, automatske institucije. Kako je moguće da to postoji? Da se onda kad ode da legne da spava, da se zamisli taj, ne razmišlja, zašto bi on razmišljao ako mi ne razmišljamo? Da vam kažem, pravo je nešto što ne dobijate samo po sebi, morate ga tražiti. Na tome sad bi trebalo preći malo ofanzivnije, po meni. Ne mora to država, mora to neko drugi raditi u ime države. Cilj borbe nije samo borba, nego pobjeda. Mi smo njih porazili bili. Oni više nisu imali sile. Mogli smo ih gonjati do Drine. Razumijete? Jer u nas je bila motivacija bolja nego kod njih. A drugo, oni jesu doveli Ruse za pomoć, simbolično sad iz početka na Grbavicu. I sada tamo njihove grobove obilaze Ruskinje, jer su im to muževi, braća i tako dalje. Moje uvjerenje da pravo ima donekle rezona, ali ako ne pokazuje rezultate, nema druge nego. Mi njih, po mojoj procjeni, moramo dobro kako se to kaže, dobro zabrinuti. Ako im kažemo, budete li razbijali državu koja je stara 1000 godina, razumiješ se, mogu sad da vam istoriju pričam, onda ćete dobiti rat. Mi smo bili pred Banja Lukom, metar. Šta se nismo vratili? Bili sad, ne bi ni bilo da iće. Ne, rekla je Tuđman, samo da kaže, slušao sam te ovo, Tuđmanu je 4. avgusta, Bill Clinton ga je nazvao i rekao mu, kaže, morate zaustaviti vojnu akciju, kaže, šta ako se Milošević uključi, i Tuđman obećava Clintonu da odustaje. Samo malo, slušaj me, sutra počinje Oluja. Znači, slagao je Clintona. A Izetbegovića je nazvao Holbrooke, znači zamjenik američkog državnog sekretara. Oni uopšte nisu isti rang. Ovaj je predsjednik države, a ovaj je zamjenik jednog ministarskog resora. I sad je, u tom momentu je Izetbegović to shvatio toliko dramatično, sve je nazvao, i Atifa, i Juku je ovdje, i svima je rekao sve se mora zaustaviti, a Tuđman isto to uradio. Tuđman je rekao sve ćemo mi zaustaviti i slagao Clintona.